Bwana Yesu asifiwe. Airorokita ntae tenkarna e Yesu iltung'anak pookin ladalta te mtandao enoolong'. Kekingila naa aitoki ajing mtandao tenaolong' ajo metamayiana ntae Enkai oleng iltung'anak otusujaitie yiok tenapa mtandao ang' enkae olong'. Ayiolo ajo etusujaitie yiok iltung'anak otaduo esipata negira ai comment najo metamayiana ntae Enkai. Nchere kweli itayiolito sintae ajo ore naa olalashe lang' Mayana itadua ajo enkibatata ake peetipika ena siai aitushulaki Enkai amu amaa nai enemu ajo esipa kira irkijanani lenyenak le muziki. Kanyoo doi peemikilikuani Mayana ajoki amaa kulo kijanani linonok irara orng'ojin onya koon imanyit? Amaa ilapa kulo kijanani oorikito Paul Osiria kirotito obo loo Lesar Omolel mee noolo tanakata letaa ninche oogira aaponu ai launch emee ele ooliete toontiifini paamaa dii ninye kulo kijanani le Mayana akeyieunye nirogony enashe eyieu nitubulu. Naa ina najoki Mayana iyiolo ajo ira olchore lai oleng naa eniyiolo. Kake majo ng'ole kiindim ataa kinyalaki esiai amu ore apa ena siai e Paul Osiria o Lesar Omolel neidimayu apake nai peepiki nkulie tarikini amu lewa oilepa. Naa enejo etii Paul Osiria ewuei netii naa lasima dake peejing iltung'anak. Kake miindim ataa ipik Irombo Jumaa naa ina olong' sinche ejing'i enaang'. Nemiindim atipika Jumamosi elerai naa ina olong' siiyiok kinasita ilo sirua. Kamaa ilalashe lang' ooponu tonoo Salaita, looponu tonoo Amata, looponu toonkuton naaponu meeku naa ore akili oltung'ani ejito egira loo Lesar aaponu elerai. Etii ninche nai atooshoki nai Lesar Omolel naajoki kajo etiu olarrabal lina siai ijo kiaritata. Naa ina najoki maarita nanu osinka le papa. Iyiolo ajo atolikio apake nanu esiai ai teneima Koyiaki. Kake ebaiki namaarr amu ebaiki apa ina olong' nemikiyiolo ajo kara ng'ae. Meeta enaajoki. Kake amaa Mayana otii apa peekinteru ena siai peekimpanga nitoki alotu aitushulaki Enkai. Kanyoo sa indim atiaki ilo tung'ani? Kanyoo indim atiaki? Maata nanu nkumok ajokito ntae iltung'anak pookin oosujarita yiok karibuni ina supukuu ootu amu ormapino etii kanisa e Reverend Zinja kigira ake aikaribisha ntae iltung'anak pookin karibuni peemayian ntae Enkai oleng. Misi Yesu iltung'anak lenkai. Aisilig ajo mko salama salimini. Aji Francis Oshomo naing'ua endaalo ormapino. Naata nai nanu ilomon dorropu laaliki my brother Mayana. Yiolo ele arrabal naa iyie oiterua openy. Iyie oiterua ele arrabal openy. Naa itabidi ukubali ajo inkoseayie amu sidai taata oltung'ani nijishusha ajo nimekosea niking'oruno nikipuo aidip ena nikirudiana enaa oshiake amu sisi ni marafiki wa kuanzia kitambo. Etii sii enkae toki nilo alo ajo tormutandao sisi ni wanafunzi wako wa muziki. Naa ina naaliki entoki nabo. Mimi kama Osho hujawahi nifunza muziki hata siku moja. Naa kaaliki tembele kamera naaliki sii nai tembele kintasho ake aing'uraa oyie. Itu aikata kifundishi ormuziki hata siku moja. Mintokiki aaya ntokiting mtandaoni ntokiting nemifaa. Nipuopuo ake duo airo ntokiting nemifaa. Toning'o? Aomon ake nanu my brother. Entadua meponu ilaranyak loonkulie kwapi alaaki yiok ooboita toltiren. Negira ahaaki iltung'anak oong'arr enkare enkilasi neking'arr endaa osaani obo. Nirikino yiok openy ajo eponu ake lelo lewa ene neya nkishu neshuko nkwapi enye. Ore iyie inyamal naa yiok kilotu aing'oru materet iyie. Tadamu ajo ore taisere niata siyie esiai ino. Nemilo alo aing'oru Paul Osiria peekilotu aibung' enkaina. Iyiok king'as airorie, iyiok king'as aing'oru
pee kimbung iyie enkaina. Tayiolo ajo iltung'anak loltiren taake ooyiolokino inyamalitin, mekiyioloki olikae ayieni lenkae kop. Yiolo sii enkae toki, mekimba iyiok intae loo Paul Siria, mekimba iyie Lazaro Molel. Ore entoki nekimba naa kuna tarikini nietuo aapik esiai inyi embae entariki naa ninye siyiok kiata iyie esiai. Yiolo iyie Lazaro Molel kitolikio oltung'ani ele ata nitu aikata iyiok kinepuno iyie naaliki ena siai. Kake kitolikio my brother Loisula kitii esiai e Neema Koyiaki Lonjing'aki. Kitolikioki metayiolo intarikini. Mayiolo eneshomo CEO amu labda taata esiai ang' iyieu ninyal amu taa iyiolo eji meyiolo amu inaweza kuwa Paul Siria yeye hajui lakini wewe unajua. Iyiolo iyie openy. Entadua taatoi mekiponu aarare intokitin nemetii. Esipa taatoi ing'oruni inkishu amu ing'oruni toowuejitin pookin. Itu iyiok kimit piiponu aing'oru tenkop ang'. Naa iponu ninye naaji enkop ang' nekimbung siiyiok intae inkaik ailepunye. Nekiponu siiyiok inkuapi inyi nekiponu ake aing'oru enaa venye ees intae neponu aing'oru toonkuapi ang'. Mekimba iyiok ina, kuna tarikini kimba nitipika esiai. Ai sii nairo kuhusu iltung'anak otii ormtandao. Kuna watu wana comment, wengine wana comment vice versa. Meyiolo ninye oltung'ani ajo kanyoo ejoito ena video ni comment ake duo ninye entoki meyiolo ajo yani ni kama story kwake meyiolo ajo kanyoo ejitoi. Aomon ake ajoki intae iltung'anak lainei, marafiki zangu, mafans wetu, eng'urari video nielewawa vizuri niyiolou ajo kanyoo taa ejito kulo tung'anak nisujusuju esipata enchoto natii. Enaa iyiok oikoseaitie nilikiki tii iyiok ajoki iyiok oikoseaitie. Kake tenaa Mayana nijokiki iyiok oseayie. Nitu iyiok kijo kimba iyie Mayana. Totona ake iyiolo entoki nijo ina. Yiolo ake ninye nanu mi ni rafiki wako wa ukweli kake iyie openy oikuna marotiu inji venye nekitiu tenakata. Iyie openy nataasa ina toki. Itu nanu alotu ainyalaki esiai ino aikata. Itu aikata nanu alok entoki nijito, yiolo ninye oshi nanu yani asanteni. Sawa, ayieu nai naikilikuan Mayana kidogo. Kamaa nai enesipa kira nkera inonok, naa nji dii inko nkera enintubulu? Mitiu ake duo enaa oloshi ng'ojine otong'oroki nipang'u manyir nenya koon imanyir, koon nai inya manyir. Nabo, amaa ilaranyak pookin naarri otaranya tenkata emusana, nkataitin naarri naatulusoitie, milepa lelo lewa? Menche tanakata kulo ooreuta irpuraoni? Paa intiu taa aibisha koon atejo ara olaranyani? Aa ore album ino edukuya nitaranya naa tombaa itaranya? Ng'ole kietuo aponu ailepunye iyie? Mintoki adoki ake duo anya endaa mekisuja Enkai, suja Enkai piitumoki ainosa endaa. Ashe naleng'.